Ole hei heti hianin State Bank ATM card thar kha alo thleng ta a hei hi pin tel lo ani a pin hi siam chopanga ya SMS mangin emo ATM a emo a siam thei ve ve a chu ATM a tuna henin kan siam don ani hei hi ATM pin ran kha a ranin bank lam henin ron siam ngai to lova ke manin customer te hianin kan lo siam chop angai ve a tichuan ATM a ka kalanga ATM pin siam chop dan kha kan enter don ani kan siam chop don ani ole hei hi State Bank ATM ani a heta hianin kan ATM card thar hi a pin kan siam don ani kan la nei lawa pin kha chuan hei kan rol lutanga a noi bera hen hei pin generation ti a oma helai hi pin generation hi kan metanga tichuanin kan account number kha please enter your 11 digit account number atita a kan bank account number kha kan sutlungai ta ni confirm kan metanga tichuanin kan mobile number bank ka kan register nge ya kha hangai le ta ni kan account na kan dalu te la kha confirm kan met le anga chuan hei hi lo lang ta a i mobile number a pin kan ron thona nge an ti a kan mobile kha kan check angai to ta ani confirm kan metanga hian confirm kan me khanin pin generation a success e aron ti ta a chuanin kan SMS kha kan enanga kan phone a khan SMS kan enanga chuan one time pin aron thleng don ta ni one time pin aron thlenganga chu kan hmanganga mase ama sabera kan hmanganga kha one time pin a kha mase thak nga langai don ta ni chu kan tile ang tu na hianin tian ATM card mang khanin kan tile anga tichuanin banking kan thlanganga English kan thlang le anga kan one time pin na kha kan chulu tanga tichuanin pin change te hen kan lu don ani pin change a hianin kan pin thar tura kan du ha kan chulu don ta ni khian chuan chutnan le tur hei hi he pin hi chu kan man len tur kha ni to ani tikhan ole ipin chu thak fel ani ta e aron tia hei hi kan pin kan man reng to tur kha alo ni to don ta ni ka tiang khanin State Bank ATM card thar nei tan chuanin pin siam dan le man len a pin man len tur nei dan chu alo ni ta ani